Jotono lamsogo Yesus Kristus nang bay tini Good Friday ni salo kai tini kok tuma no wan sok lai nani nei sang hai kai tor jora rama bay jeng o jora no kaham ke sang busi manani ba kaitor ni phan manani bagai sing jorano yapar layan faide pilas kang sing surinai ang suryawan jotan bagai bugra kaitor no hambai ro nang sapung sal kalok ma sungno beba hamya jani kateroi haina hai jora kamaro pika nani kokthai no wan sok lainani teu kaitor nang snam nai bebak no snam nai engtutei bebak ni nok phang angai bunang sungno hamjak mabai sungno phiok nani bakai nang osung saro borok muni shohai ke angai nokhari paikya abusimi yakai to nang kruso bebak ni tongkrei relangka kruso thui saklaika sungno muthang nani bagai hanbai kai to no pai playa hambai tabok sung bono muito khaye sung nini bagai tong manani nini bagai je nini sini bagai nang khlai mano sung su manani nang sungna chubadi bak ni thani ya paro sini sa polarakma nang sungno ketar khlai di nei bograji suning baisa apa kai thani surisan amen okay ani hai angro jotono lamsogo sobre Yesus Kristus nung bay jepro sing Good Friday nei sing salai kang keno sing saimano Yesus Kristus thuimani sal nei sing wan sok layo ba salayo haipana te sing Good Friday keno sing bokro so thuye kosto manmani abono sing muito khlai layo tebo boni kosto aborok no sing nayi keboba dukho sago phangai mukti khiklayo piaba koik din pore kena o mukti beba no pobi thangbai ke sing Christian ro o mui Jesu Kristo sing bagai Calvary cross of thimani abo je proprono sing mui to ungthai tamane male nang hamya buyo nasre probo nang obono muito khlaitai tamani male nang buyo nasre pro muito khlaika ke nang nasre yang bible sawo Roman chapter 5 sing nugo Roman chapter 5 verse 6 ni simi 8 jora pori ni nugo sing sumso o klai tong pro sing sumso ngi tong pro supra Jesu Kristo bo sing saro pai sini bagi Calvary cross otika sing kaha pro ya sing sumso ngi tong pro ani bagai sing ngono je prono muito klai thai bo ching bagai Calvary cross otika abo thimani abo ni sai tabo important bo tonba asamang pai thangka ani bagai tabo jot ni sai important ko kunke abo Calvary cross thimani boni thui saklai mani abo nini thani puja khade ngiya kheba Jesu Kristo Calvary cross thimani nang tabo nang yok khade nang phiok ja khade nang sumsok ni yak ni yok khade ngiya kheba nang Calvary nang chupno hawo thangnani lama man khade abosi wan soknani belai kotorku okay jeng saimano Jesu Kristo bo temani bagai oseng saropai jeng pila sekang wan soknani thangkhangke Good Friday ni meaning wan soknani thangkhangke jeng obono saimano jepro kaitor Adam by Ibnos namo bebad no perfect irian thaibleng bu perfect Adam by Ibo perfect piaba borok kaitoni kok khanalia soitani kok no se khanasi kaito tumaisa o bagani
bupang pang sani betai no simi tasadi te bebak no jadi piaba Adam bupang pang sani no tasadi konjak mano no soitan cibuk ngai paye bo dage paigya jadi mengsangya geseng orang nuku Adam by E kaitoni kok khanaya kare soitani kok no sik khanasu ge obono sumso obono pa ge boni pa ungmane ba bothai samane yagulong ke kaitor by borok kaknani sengkha kaitone haksal ungmani sengkha kaitor by tongmalia temane hamale kaitor khak kethar borok pap ungkha pap by kethar sumsok by kethar gedale tongmaya jati pohor by menak tongmaya haino kaitor by papi ba sum genang borok te tongmalia ke kaitor by chalte chalkha piaba kaitor borok no snamman ingkha tomani bagai borok by tongnani bagai borok by tongnani bagai fellowship khlai tongnani bagai thansa tongnani bagai hani bagai se borok no snamani piaba jepro borok adam sumsok khlayo kaitoni a wansok meng kaitoni a chap mani abo unglia kethalia samengno nanglia hani bagai a samengno sarwani bagai bo plan khaija ge hani bagai ne bo Abraham no ringkha Abraham no ringai tomani bagai tomani mele Abraham omo haike chalte adam nisini kaitor bai chalte kaitoni thani borok kipili si phaimalia hani bagai bo sijak nani bagai bono phunuk nani bono kubai kaitor ni phunuk nani bagai bo Abraham na chongkha tomani le borok kaitoni thani kipil phaimalia hani bagai Isaiah 53 verse 6 obo sawo jotono mera rokhai jani ja mantei lam ro laikha lama koroi thangka niso jani ja mera haike lam korolai thangka mera waisa la korola hangke te kipili phaimia engeseng Adam ni simi borok munisho lama koro thangka ani bagai te kipil phaimalia ge kipil phaimalia ni bagai kaitor tabo bo Abraham no ringka angse kaitor noi sirona ni bagai sungsani borok rokno ge tabo Israel rok ni bisenti jeng naikha ke kubai kaitor no saimano ge omo haike no bo Jishuno osungsaro rohorkha a Jisu sababu trinike bisin khoroksa mane kaitor bo sirisitigo kok tongmani kok tabo busak ngai nokhari phaikya gen temani bagai bo nokhari phai obongkha Calvary cross ot thimani bagai ge o Calvary cross ot thimani abongkha Good Friday ge temani bagai Good Friday actually ang asai kata ngani sekan o Good Friday meaning no ang busui maya temani bagai Good Friday piaba asai kata ngani pore ang busika temani bagai Good Friday temani male sini pa bebak ne bo kaitor Jisu Kristoni busago rokha ge tabok sengno je busthumna nei papi rokno busthumnai sungsok nang rokno busthumnai mane abote busni yakni yokha bus kotoni yakni yokha tomon male sini potlawo bo Jisu Kristono nai paikya hani bagino tabok seng abono Good Friday nei hono tomon male tabok seng yokha seng pyok zakha hani bagai osal sini bagai belaikana kaham belaikana important ge tabo Jisu Kristo kwang ma angte prun saka bucia we just tamanai seng emotion no seng thangkang ke seng kabo bone kosto no wan sogui kabo haipano seng tamanai salai salthang pore ingkena bogi thangai asum sogon kalai je tongtei mujuktei chatei tongthoktei na tongui abo ke kubu ke ni bukhawo seng bono boni kosto no seng utor romani klaiya getabo seng kubu ke wan sokjak na hingke seng Matthew chapter 27 no naikha ken seng luko tono aro 39 is pore thangka ke seng luko kabang ma bo krosor khasijagei tongpro
podre pod borok aro tongo baksa ba cross tolawo tomaklai boni kasle rokno mokhayi lottery khai seleyo ge baksa ba khukti musuo baksa ba podre pod ge baksa ba jisu kristono nung ba kaitoni sajla hamle tomani tak nokhar family a ge omahai ke thata honai dongo so podre pod sing nugo tomani bagai tomani male tomani bagai jisu kristo calvary cross o thui tong abono borok tomanai borok busiani bagai ge aro bisingo sing nugo nirok ulo bible pori ni mena khorok nei dakai rok mane no bino dakai boi samang hamya khai podre pod khlai romjago ge romjagoi borok no roman ni jorawo ke je samang hamya khai manjak nai no ke krusoroi bu thar tomani bagai jate oino borok rok amohai samang khlai nane wanso khang ke kirithung amohai samang khlaya ungthung abono sokomo samang hayono sokomo wane ge dakai rok no krusoro ja jisuni yidde ga bukha giya ga bukha kono no pila borok bu haina jisuno thata khlai lain tong nungbo nung jodi kubuino kaitoni sajla hangke nungbo yogdi jengno bu phiyogdi nei borok kono no mohai hoi dong phiaba srapsani porewo jengnugo kono ni bisingo khoroksa biang ni bo sing samaya baksa sao yagra bukha baksa sao debra bukha haipona bible mention krei biang ni haipona arone bising khoroksa kono ni bising khoroksa bokha kipile boni bukha poriborton ungka age jisuno tomai saka nini ha sokai pro anomuito klaidi tabok bo bahai ke jisuno hai ni sama khoroks mane thata khlai tongnai se bot bahai ke change na sung saimano borobo khoroksa jews no mane borobo jews ni bongsoni no ke jews rok jotno sei tongo masaya phiok naisa khoroksa phainai tobone male moses ni law sau abraham ni khukti borok khana ja borok ni tomanai smai ka sao borok nugo david ni khukti bo david no kok romani awu borok tongo ge tabo borok nai singlai ne tongo ge tabo kubui kena obo sikha o kono ni bising dakai kono ni bising khoroksa omono kubui ni masaya tomane amale emonki bo kosto mantu tuise bono cross ronai ni bagise bo suri sanai tongko apa borok toma khai sia borok no nakar siri ge omohai samanai omohai ke bukha ungmanai borok munai soni thanile krina nei bo omono masaya nei sima bai bo saka tabo directly saka nini ha sopai proke anomuito khaisi nge jisu tao tinio nang ang bebaksa chukna haw sopai tini na nge tabo good friday kai to tomman chungno sithung mai na pilas kan sing phadi amo thangai granai Matthew 27 Matthew 27 ni ang bawon sing porenai 45 nichime di boro ba ha ganangai monagai tongka ahai man dam katham tongka sarik ni katham untuteyo jisu sotonoi hai hne juri khokha eli lamak sabaktani aboke ani kaitor tamo ngai nang anoki bilangka mase 47 aro basa layui tongnai baksa borok rok bo samano khnawi hai hne salakya bo eliano ringui tongkha ke sing oronugo bo dam katham mane 3 gonta bo
खासिजाक खासिजागै हरनिसिमनो बुजाकमानि सातकजाकमानि कस्त मोनमानि हानि बागै bo dakdino थैबायख्या दा माने खासिजाक वे दामखौ थाम तंखा केना bo थैख्या पियाबा जों नुको जों बाइबेल परिखांके आकनै दाकाय द्रमके borok yakung sebaijak baikha piaba Yesus Kristus ni yakung bekreng sebaijak liya to mane bekreng ajorawo bekreng sebai mole borok bekreng yakung ni bekreng yasku ni bekreng sebai yangke mane support mawe borok gedeng ketang tongo oke bekreng sebai ro kangke o sal bising no mane o bising no thinai omha hani bage bekreng sebai piaba जों जिसु ख्रिस्टनि बेक्रें बाय माने नुया तमानले बताइतिने थैबायख्या बर'नि सिगां साल हाया सानै सिगां जे जों तब जिसु ख्रिस्ट ब जों नायनायखांके जों नुगो गोबां मा जागावनो ब काइतनो जेफ्रो रिंगो आनि आफा हनै साव आफा काइत आनि आफानि थानि आं थांनाय बा आनि आफा बाय आं बाक्सा माने जेफ्रोन आफा नै जों परिचय बा अमायके सामानि जों नुगो फियाबा ओ जरा अंके ब आफा नै हमाने काइत ओ आनि काइत तमानि बागै तमानि मले ब सुमसक गोनां उमा बाय संसानि सुमसक न रुजुमा बाय काइत बु बनो साजला खिन्दुक्लिया तमा खिन्दु सुमसक गोनां पापि केसेनुक्सु हानि बागै बनि बसखांगो ब आफाबो हनमालिया बने ब सुमसक गोनां माने काइतनि एनिमि काइतनि शत्रु जों खादाबो जों बाइबेल नुगो एफिसियेन्स चैप्टर 2 बहायनो जों आगे काइतनि शत्रु दंमाने काइतनि एनिमि दंमाने जों जे बर काइतनो मानियाखो ब काइतनि शत्रु के जों अबनो जों आं दिनै सानानै मोजोङो जों गोबां मा गुड फ्राइडे नैफाना पालाय दंथों बा काथों मुद्र तमाने मुद्र खिख्लायै काथों हायफाना जों गोबैनो सिया ओके सालै सालथांखेनो ओ मुद्रै रानै थांबायना फियाबा गोबै बनि कस्त तमाने बागै आबन नों स्राय नों सिखांखे ओ मुद्रै रानियायनो दंनाय नों आबनो मुइद खलायनो दंनाय तमाइसा तबो जिसु ख्रिस्ट आं पिलान सिखां तमानि बागै फाय सिनि सुमसकनो नानानि बागै फायो एगे जों बनो जों सिनानि थांखांखे स्माइक जामनो जों सिनानि नांनाय स्माइक जाम तमाबो जिसु ख्रिस्ट बप्रथै पास ओवर एगे ब सिनि लुकोसाव ब सिनि पास ओवर माने जों पास ओवर सिनानि थांखांखे स्माइक जामो जों सिनानि नांगो स्माइक जामो जेफ्रो इजराइल द फारो बरक इजिप्ट हानि नखारै फायनानै खोनाखे नखार सिनाय दिनैहाय दिनाव हर सारियो काइट बरनो दागेवो निरकनि दगारो थै फुलि जेफ्रो आं थै नुगो आ नव आं जे सुवारि बरक बुथानाय सुवारि रहनाय आबो आ थै गोनांगो हाया एगे जे दगारो थै फुलजाया आ थै फुलजाया नव अंके आ नुखुंगो अंके हाबै बुसा अक्रानो बुथारनाय माल माथा फानंथों बरक मुनि सोफानंथों अक्रा बुसा अंके बनो बुथारनाय एगे जों नुगो इवेन कि फारो राजानि बुसा अक्राबो थैख्या गे जे थै फुलजाया अंके ब बुसा अक्रा थैनाय आ हरो गोसों अमो हायकेनो इजराइल थै फुलका थै फुल निरक एक्सोडास चैप्टर 12 वर्स 13 नायके नुनाय जेफ्रो आं थै नुगो आ थै न आं आ नक न आ नुख न आं लाई थांनाय बा बार थांनाय I will pass over you के अमो हायकेनो बर थै फुलनाय रो बुसा अक्रा थैयानि यका के तेनि दिनो अंके बर फुं आइसि स्रिंकेनो बर इजिप्ट हानि नखारै थांखा माने इजिप्ट नखारै थांखा इजराइल रो नखारै फैका मोजेसनि तैदुल माबाय इजराइल रो
তোমানে বাকি ইজিবতং বরক সেলেংসি 430 বছর সেলেং খাতে ওই বরক আর মা টংখা একে তাবক সেলেংনি ফিয়গৈ তয়ফাই মানে বাকি তয়ফাইনানি বাকি থৈ ফুলদি নাইসা একে যিশু খ্রিস্ট একচুয়ালি অব আগেনো যিশু খ্রিস্ট অমহাই থৈ ফাইনাই হনে আগেনি সিমিনো ফুনুগৈ ফাইনাই একে যিশু খ্রিস্ট ঠিক ন ও পাস ওভার দেওয়ান থৈयो গে পাস ওভার দেন ইসরায়েল রক বসব্রং নমাখাই অমনংখা এটনমেন্ট দে বরকনি সুমসকনি ফিয়ক জাকমানি বরখানি বাকে কাইতো বরং তাকেও বারবার ন গে যেপ্র বরক a pass over deno palayo apro borok toma makai puma rata payo ba mera especially mera no ratharu ke mera no rathana ni sikang toma yako bokrogo yak bera ke borok ni ngai Israel do phane ngai borok ni ochai bokro mo bokrogo yak bera ke yak bera wo ke no borok ratharu ochai bokro tomanai borongni rini nok sungjak aro khotol bsako go thangai thei khoroi rei thei khoro khangke no kaito borno bisani bagai sumsok nakarei roiro ke omo haike no borok jisu christo phayasa borok nok borok khlaini tongkha ma khlaika getabo bible sawo kai bhaini sawo parising thangai Hebrew chapter 10 verse 5 ang poriwana tamni henba musukni thei bai punni thei ungkha sumsok sakagei se manja aboni bagino Kristo o sangsaro phainapuru kaitono hai hnei sawo rathar manobo nung naya barok manobo nung naya tamoke nung ani bagei besak kaisa snamkha oro যিশু খ্রিস্ট তোমা আনি বাগৈ বসাক কাইসা স্নামকা তাগ রাথার মানব নং নাইলিয়া বারক মানব নং নাইলিয়া তমানগলে বারক মানব বাক সকমাওয়ানি বাগৈ আবংকা সামপ্লে হাই তমানে যিশু খ্রিস্ট ফাইনাই গে যিশু খ্রিস্ট ফাইयै আ ইসরায়েল র বাইকে পুন মেরা রাথার খাঙ্গে বরনি সুমসক না কারজাগো গে তাবো সংসানে সুমসক না কারনানে বাগৈ Bokalbare kroso mathu paisinai sebani bagai ani sumsok ni bagai nini sumsok ni bagai bo mathu sinai temani bagai puni thei musung ni thei degani thei sumsok na kari simaya ani bagai Jisu Kristo sini sumsok no nan ni bagai bokalbare kroso mat thei paikya ya Isaiah 53 bo sawo teman sini sumsok saya chukya rakno bo teman Kaitor bonitani pingi roka Isaiah 53 verse 5 and 6 osan nakinogo sini sumso ni bagini bo bujaka sini saya ni bagini bo sago mazra berjaka nge sung jani jalama korolaija apro kaitor sini sumsoro nawe Jisu Kristo ni tani boxing roka gero Hebrew 10 verse 5 ke masa aro jongnogo nung rathar manobo tei naya barok manobo naya ani bagai besak kaisa snamka o besak sebani bagai sini sumsok no nanani bagai ege o sini sumsok tabo sini sumsok bo busuk langka bo to kalbare kuruso three paikya sini sumsok no bo busuk langka obose jodi abo kubu ke neng pura kaham ke siya ke abon nang gosei namaya ke abo Good Friday ni mungsani thani meaning kare tabo ron din ni ro mai sungjak tongoi na nang mai okhuyei bohok sestre thuiya ni nai tong ma mai sungjak kong tong haibone mai abon no siya wei na mai grei hnei like bohok sestre wei thui tui ing tong ma amaha tabo kabang ma borong no Jisu Kristo sini sumsok no rujui lang thang paikya haibon kabang ma borong no u kabui no siawe ani sumsok nakadi nei ka wi tamanai mek tui sokolai kong tui sokolai omai kena anglai thang pia ba Jisu sairo ang paika paire rokha accomplish
John chapter 19 verse 30 tamaisa paisokha. Tama paisokha. Borokni sumsok nakarnani samang paikya. Ketabo u kokno bisasa sidi. Homani koksi. Bo tabo waisha baino bo kemowo kotol ketharkugo hawi roikya. Nei so Hebrew chapter 9 verse 12. Hebrew chapter 9 verse 12 ang puriwana. Kristo rini tamos bising tui tangai a kotol ketharkugo waisha baino hawi puru bo pun butui botlangya dega butui botlangya tamoke bo bini sakni tui setlangsiwo hake jengno mothang khlaikya. Gobotman bo sakni ages mai kasawo osai bokroro ke pun merani thuitlang piaba Jisu Kristo ke sakni thuinot langai khotol kathar kugo habai kaitono khushi khairokha salbusini bage mol brum brum ni bage mol brum brum ni bage kaitor khushi Israel lokhe Israel ne osai rok klaimane ke bisani bage piaba Jisu ke mol brum brum ni bage kaitor mol brum brum ni bage khushi ang khushi inka tomai mala boni sajla ni thui bai bo khushi inka srasa ni bage ya mol brum brum ni bage eget tabo tomani bage borok ro mane borok norogot thangnai ba thangjagai maya tomani male u kokno bisas jai Jisu Kristo krusot thuimani no ereng khlaima ba bisasai mane na ereng khlai geze Jisu Kristo ni samangno bisasaya jeng first John sungnugo borok ungka first John chapter 3 verse 15 sungnugo borok Jisu Kristo ni testimony no tatal snamo kaitono tatal snamo hani bagai borok aro sogimea ketei tama jepro Jisu Kristo thuyo u rini tambu sungja aro je porda room kaini no mane room kaini khlairo nai kaisano kaini khlainai abo a porda kusi thangka sakani simi tolajo getemani bagi o kusi mane tumabu o porda ni bagi no kai torni thane osai bokrok simi si habai man bosoro waisa te oino koisa hamai meya o rini sungjak bisingo khotol besakugo piaba Jisu thuikyang kene o porda kusire rokha kusira phamane tama jotono tabok je musuk nai kaitoni thani phai manka Adam ni sumsok ni bagai joto kaitor bai kakha piaba tabo Jisu ni bisingtei jotono thangai manka Jisu a porda no susui roi rokha jotono thangai manka tabo nang o kathar kuk bisingo nang habai de manka nang habai manka angke nini bagi Good Friday ni ako je habai manai ni bagi se Good Friday tumani mole kai to ani sumsok no nakari rokha Jisu ni three bai kai to khushi ingka tabo ano tei mazra berlia ngeze boro u kubuino sai manai bo dini simiya maktu thuya sak no maktu bukhani maktu khiklai thangnai mane bukhani maktu khiklai mane tamabu ani bagai bo khaikya ang mungsasuk khalai sinai kubo tamanai tongthok mane maktu bukhoni mana khariok mane mukti bukhoni mana ba kiri mane mukti liya bote tumane mukti ani bagai bo khlaikya tabo ani bagai ang boni bagai khlai sinai hani bagai ne Paul sawo obo ang liya Kristo si ani bising tongo ang liya ang thui baikya Calvary cross on thui baikya tabo Kristo se ani bising tongo gesing bonono tabo Jisu Kristo sawo it is finished ang paire rakha ke kubu je Good Friday no bukhabai
मैथ' खालायनाय जिसु आंनि बागै थैखानानै मैथ' खालायनाय बनि लाइफ वो चेंज होनाय माने तमानाय जिसुनि बागै उपकार बो खालायमानि बनो तमा बनि बागै आं तमा रसिनाय तमा खालायनाय आबरनो नायदुकनाय के अबो उनखा के न मिनि लाइफ वो तमानाय जाति sok फाइक्या पहर sok फाइक्या नों अबनो मैथ' खायो जेफ्रानि kusung nung jisu bai tesa malaya sak nung obahai kena sabrung no nini mane nini tongthok mung nini bukhawo jisu je khlai mani abono sunani abo bukhawo tongnai pheba kabang ma angnu ko haine hai sarani musungo ang nije bo hai good friday nei good friday giza thangka kisat one sogui Matthew chapter 24 Mark rokne 15 rokne pore oi nai khan ke kisat bukhaw dukho angai resamang resaboi dukho resamang resaboi bukhaw dukho ka kap lai kya phiaba teni dino ke na ko tongmung bai bai walanya ne kasrang bai bai haya salayo ne kasrang bini haya nayo ne kasrang omo hai tongmung sitra wo thangane kasrang omo hai chen ungo phiaba ke bai ke jisunin ro achai kya okay but thima bai nung thangsaka nung kubu ke wanso ka ke nini life no nung mon bagi ro ke obona jini o good friday o angder no kok sanam sungo friday obona sung tini simi wanso layawai sabrung sung wanso gi tonglayana ge jini life no sung salai leyo na jisu thuye bo ani thani थांसाखा आनो लाइफ रखा हानि बागे आंबो आनि बागे अबोनि बागे आं मंसासो खालायसिनाय अबायगे जों वानसक लायो सुरिनाय बग्रा काइतो ननो हामबायरो नोंजोंनो दिनै नि थैमानि कक्टमा नोंजों सायखना रखा देवा बोनि बिसिंतै जों मैथमानखा नों तमानि बागे कालबारि क्रसआव थैफेनाय नांखा जोंनि सुंसकनि बागे जोंनो दिनै Calvary cross ni bising tei aro thei sa khlai ma bai nung sing no kufur khlai kya kusung khlai kya kaiton no hambai tebe nung sing no o abono wan sogei sing nini bagai kathang tongman kaiton nung subat hani hani thani ya porei bukra jisun bai surisan amen hambai